Алғашқы қалысының ышқырығы жаңғырды. Қол жаулар. Birinci çabuk Azamas'tan komanda bölümü. Так, туғандар, дағы бір жолы Hazır iki komanda birin formasını tekşerip бұйырса мен сіздерге барыңыздарға артқан балынданды. Бішкек шаарына Қысқалы салам айтамыз. темпе tekşerip отқан кез. Браво! Толқын! Толқын Азаматсын. Так, ауытқа кеткен екен. Дағы бір жолы ассаламалейкум жамаат, ассаламалейкум урматтуу достор. Жалпы біздің волейбол сүйүүчүлөр деймин. Алам Хабар каналыбыздын катталуучулары барыңыздарға Бишкек шаарынан салам айтабыз. Бүгүн буюрса 26 сентябрь 2025 жыл. Негизи бул күнү мына ушул Газпром залында, чоң залда оюндар болот. Бул оюнда Атаман командасы менен Бөрүлөр командасы ойын көрсөт. Бөрү командасы. Тактап айтканда 89-чу жылкы балдар менен ушу Бөрү деген команда ойын көрсөтөт. Мына берки ак түстөгүлөр булар ушу Атаман командасы. Составты өзүңүздөр бир жакшы көрүңүздөр. Аркы бет болсо ушу Бөрү командасы. Эсеп сандары 3-2. 89'lar bular Atamanlar 3, elemi Börü olsa 2. Top berүүгө катачылыk. Öyle 5-4 Азырынча Бөрү командасы алды. Кийинки оюндар бул жакта буюрса мына 88-жылкы жигиттер турат, анан 87-лердин дагы оюну болот. Топ берүү бар. Атаман командасы коргонуу бар. Esep sonları 6-4. Topları Börülerden bulur. Korkan ayağa jakşı. Esep sonları 5-6. Ataman komandası 5, Börüler 6. Жақсы. Tosma var. Bırak out kalır. Arka bet koşuşum yok. Pek bir olsun. Arka bet koşuşum gerek.
Börülөрдүн пайдасына эсеп сандары 8-6. Топ берүү бар. Аркага кетти. Сетка болгон экен. 10-номер. Qorg'on bor. Out qilishdi. Top berүү Ataman komandasында болуп, эсеп сандары 7-10. Коля. Топқа Коля. Жоқ, запись. Прямой жоқ. Білден дағы. Олсанда опыт. Прямой, мына жерде связь қиылеген да. Одан қапта қарам. Болшы мүмкін. Вау. Так, тайм-аут, birinchi тайм-аут бұл Атаман командасына. Шынаға көрмаңдар. Так, бұл бөлікке өттім туғандар. Şu жақта біраз жақшырақтай. Сетка. Бұл әлбетте бөрілердің пайдасына болды. Есеп сандары 13-7. Негізі бұға чейіндағы мынау ушул екі команда ойын көрсеткен. Ошонда дағы бөрі командасы жеңішке жеткен. Топ бөрілерден қабыл алуы жақсы. Арқадан Құрас. Сетка болған еді. Топ беру қайрадан бөрілді. Ортақ құттым. Есеп сандары 16-7. Дерлік 9 очко, 9 топ алдыда. Қайра беріш керек. Қорғану бар. Бұл бөрілердегі бұл либеро қорғанушы ұлттық құрамның негізі ойыншысы болып келген. Есеп сандары 18-8. Жоқ. Қосма бар. 19-8. Алмашу бар екен. Атаман командасында. Бөрілерден касания болған екен.
Анан акырында туугандар буюрса чоң оюн Ош жана Баткен оюну дагы болот. Жаштардан куралган оюн. Ал оюнду дагы буюрса баарыңыздарга сунуштайбыз. Бул чыгарылыштан башка чыгарылыш болот. Ал биздин баракчабызды байкап көрсөңүздөр дагы болот. Атаман командасынын пайдасында эсеп сандар 11-19. Ортодо өндө таза поле 12-9. Мына күйөрмөн. Тайм-аут. Так, оюн кайрадан уланат. Топ берүү Атаман командасынан болот. Тактап айтканда 89-жылдарда Космо бар. Мына Атаман командасы коргонуу болбоду аларда. Топ берүү Бөрү командасында болот. Коргонуу бар. Жакшы. Эсеп сандары 21-13. Атаман командасынын пайдасына. Так, 22-14. Топ берүү Бөрү командасына. Байланыштыруусунда мыкты жазгыруу. Связка 89. Атаман командасы. Жетпей калды. Эртерээк бар болгон. 16-22. Бир аз эртерээк баштаганда балким Атаман командасы жетип калат. Ортодо. Аут болгон 23-16. Önce 23. Set gol 24-17.
Out болгон экен. Сол кол менен урган ошол жакшы ойнойт экен. 19-24. Osman var. Setka болгон экен. Мына ушинтип биринчи сет Бөрілер командасының пайдасында. Экинчи сет башталат. Тугандар, буюрса бул оюнда Бөрілер командасы топ оюнга кошот экен. Негизи эки командага тең ийгилик. Албетте күчтүүсү гана утsun дейбиз. Бөрі каарыса да бир койго алып жетет дегендей, мына биринчи сетте Бөрілер командасы жеңишке жетти. Экинчи сетте биринчи упайды бул Атаман командасы жеңишке алып келди. Биринчи упайды алды. Жаркын деген кагаз топторуна кошто. Алып калды. Басма бар. Урас. Атаман командасы ушул жерден ойнош керек экен. Koşma var. Экинчи сетти Атаман командасы аябай жакшы баштады. Эгерде ушул багытта кете турган болсо, булар жеңиш керек. Кайрадан есеп сандары 5-0. Тугандар 5-0. Абдулат. Абдулат. Кросс болгон экен. Тайм-аут. Есеп сандары 6-0. 6-0. Бүгүнкү беттешибизге тартипти сапарга жардам берген Ленин районунун ички иштер башчысы Азамат Талантбековичке тартип сакчылар бир гол чыгарып экинчи партияда силарбыз Бөрілер жамандыздар. Кайрадан топ ойын уланат. Негизче негизги эсепте партия эсептеп ойнойбузда. Ал эми партия боюнча эсепти бираз техникалык чыгыштар менен 6-1. ардагерлер Бөрілер командасы Алып kaldı. 2-6.
Börülörün paydasına 3-6. Jet 3 top berүү Ataman komandasına. Ola жақсы. Құрас болды. Аут болған екен. Расстановка. Hurmatli ko'ruvchilar, Qirg'iziston chechimi signali sizlar shu yaxshi o'yin uchun mo'ljal beringizlar. Qirg'iziston chechimi qabul qilinadi. Kapitanlar qarshi turishlar bilan kelishamiz. Так, топ берүү Бөрлөр командасында болот. Аут. Так, есеп сандары 7-7 кирип алышты. Башында жакшы баштаган. Так, тайм-аут. Атаман командасына. Нәтижесі соңында 793 Так, ойын қайрадан уланат. Топ берүү Бөрі командасынан болот. Шабуыл ийгиликтүү. Есеп сандары 8-8. Топ берүү Атаман командасынан болот. Осмо бар қайрадан. Мақсат. Есеп сандары 9-8. Аут. 10-8. Бөрі командасы 10. Так, топ берүү қайрадан Бөрі командасына, Атаман командадан шабуыл, бирок Осмо бар. Есеп сандары 9-11. Секте.
Libero ayağı jakşılar. Esep sandары 12-9. Böğrü komandası 12, Ataman komandası 9. Top beride kataçılık. Ötkörüş gerek bunlar, ötkörüş gerek. 13-10. Cuma Nazar ama işte kötü. Al ortada. Cuma'da geldi böyle bıçağı gibi bana. Esep sandalye oradan bir Setka olgan ekan. Ataman oradan zorluğunu çekti. Tak, time out. Ataman komandasına. Ataman kafası 50 çıkıyor. Esep 15 1 altta duruyor. Ataman kafası. Öne bak. Екінші линияның екінші сызықтан. Esep sandары жақсы 12-15. 3 ұпай істесе жетеді. Орған аяғы. Organı жақсы. Esep sandары 16-12. Cuma'da gel 5 metre Esep oradan oturuyor. 89 yaşında. Moskova. Öyle bolgan ekan. Ataman komandasının faydasına esep sandары 15-10 жетті. Подача! Подача 89! Kaçmay! Так, top berүү kayradan Böğrü komandasında 18-15. Bravo!
Autqa chapqan ekan. 19-16. Qara, to'pqin! Kashbay! Abdullah. Tak, 17-19. Yirmi 17. Kap. Kashbay! Mana 18-20. 2 upa, 2 ochko. Yirmi bir 18. Tosmo iyilikli. Esefimler 22-18. Öyle. 23-18. Ortağa gitti. Vay, Cemal yok şimdi değildi. Hocam! 19-23. Barыңыздар білсеңіздер керек, бұл ушул Жаркын деген агабыз Ноқаттың кулунун мурун Кыргызстандагы эң катуу топ берүүлөрдөн болгон, эң катуу падаш чапкан ушул Жаркын деген агабыз. Tosma. Bör qarısa da bir qoyğalı жетет дегенде set bol 24-20. Tosma qayradan var. О. Öyle bolğan ekan. Konya! 20 Cumali Maykul Konya! Görmedim. 21-24. Out bolğan ekan. Muna üşüntüp 2 gün öyle sevindi tugunlar. Negiz жалпы 5 set bolat ekan da.
3 победа, 3 жеңиш. Мына ушинтип 3-сет башталат. Туугандар топ берүү Атаман командасында болду. Birinci çağrı Ataman komandasının faydasına. Esek sanları 1-0. Out. Blok bolğan ekan. Esep sanları 2-1. Bir boş gerek hava. Ақырында оң жақта жасыл техникалық центрге ойлашты. Болады. Есеп 3-1. Belki 3. Ek 3 doğru. Osman var. Üç. Dört. Beş 4. Ataman komandası 5. Oranı var. Oranı var ha, yaxşı. Öyle.
4'te 4. Beş altı. Oyun almaşıldı. Buna gel. Gaparov. Bölümler komandasında oyuncu başladı. Niyaz Gaparov top. Kırgız'dan sınık olgan. Biroq koldu kızıtış kerak edi. Bok attım kolunu. Out. Sekiz beş. Ataman komandası 8. Bir 5. Bunu Ataman komandası yeniyor. Time out. Böğrü komandası. Bak, oyun kayradan ulanat. Resepsiyonları 12-6. Oyun. Osmanlı. Ha, bu burada ne oldu? Böğür komandasına yazıldı pay. Resepsiyonları 7-12. Out. Егерде bu oyunda Ataman komandası жеңишке жетсе, кайрадан 4-чү сетти 4-чү партияны көрүшүбүз мүмкүн. Öyle olgan ekan. 13-8. Olala ya, yaxshi arqadan. To'g'ri berish kerak. Öyle.
Böğürlerin paydasına esep sonları kaça? 9-14. Böğür komandasının almaşılar oldu. Kırgız'ın sınırı eski oyuncu Almazbek Atambayev, Almaz Atabayev geçirişler. Baş kurucu. Alış kırıldı. Var. Esep sonları kaç oldu sonunda? 16-9 eken. Şöyle. 10-16. Onjeti 11. Onjeti. Ortada 5 açık. On 8-12. Korgonun ayağı жақсы. Қайрадан беріш керек. Так, қайрадан топ беру Атаман командасында есеп санары 19-12 қабыл алу. Бөрі данша емес. Қосма бағы ауытқа жетті. 13-19. Set. Ace. Orta 19. Cross. 15-19. Time out. Ataman komandasına. Osma var. 20-15. 5 yük var artık sılığının Ataman komandası aldılar. Böğür komandasının paydasına geldi 16-20.
Сетка болгон экен. Жыйырма 1-16. Атаман командасы жакындап атат. Жыйырма 2-16. Бөр командасынан тайм-аут. Так ойын уланат. Болгон, бирок анча эмес. Есепонлары 17-22. Топ берүү Бөрү командасында болот. Олалы жакшы. Дегишен болгон. Он 18-22. Ekon ortasынан. Жыйырма 3-18. Set bol 24-18. Мына ушинтип буюрса бир упайдан кийин 4-чү сетти көрөт экенбиз. Касания болгон экен. 20-24. Жыйырма 1-24. Мына ушинтип 4-чү сетти көрөбүз кайрадан эми. Ал эми бул жакта болсо 2-1. Так буюрса 4-чү сет башталат. Эгерде ушул сетте дагы Атаман командасы жеңишке жетсе, анда 5-чү сетти сиздер менен биргеликте чогуу көрөбүз. Анан эгерде Бөрү командасы бул сетте бул партияда жеңишке жетсе, оюн жыйынтыпат. Эми болсо мынакей оюнду дагы бир жакшы тамаша кылайлы. Ким класс баса элек, баскандар сөзсүз басып коңуздар. Мына биринчи сет, биринчи упай, 4-чү сеттеги биринчи упай Бөрүлөрдүн пайдасына, эсеп сондары 1-0. Топ берүүдө катачылык 1-1. Abdullah. Top berүү Börülerden slow podaç. Yok çıktı. Out'a gitken edi.
Bulut. 4-1. Time out başında. 5-1. Ondan 5-1. Yaxşı. Geri çıkarı gözüne. Üç beş. Kaçın Cuma. Osmobal. 4-5. Beş. Oyna, sıksın Thomas, oyna. Altı beş. Oyun ulanat. Altı. Jet altı. Gösterelim onu. Batu kilo bacardan ver. Sol taraf dur. Ataman komandası mı? Çünkü жақсы oyun көрсетті. Ойнаш керек. Егер де бұл ойында ұтылған болса, қабылдануда қатасы бар. Есептемелер 10-7. Hayır ekleyemeyiz gerek. Osmobal. Time out.
Böğürlerden esep sanlar 11 jehti. Bak oyun karadan ullanan. Altı 11. Top 8. Команда капитаны işte orada. Resepsiyonlar 9-15. On 15. On 16-10. On 11-16. Olha.
13-17. Böğür 17 ve 13 Ataman komandasının jeti. Oyun. Beş moğlaga kaçın. Ve kaçın. Kaçsanız ey. Minutka. Так, oyun ulanat. Hesap sonları 14-17. Böğür komandası 14. Uzaktan 89'lar bolsa 17, 15-17 oldu hemen. Uşintiп Böğür komandası жетip келди 16-17. Out'a ketти. Özgür. Özgür. Out'a ketdi. 19-16. Çıkış kerak ele. Çıkış kerak ele. 17-19. Top Böğür komandasında. Blok. Kaldı. Hesap sonları 18-19. Böğür komandası Uşintiп bir upayını nartta keledi. 20-18. Yirmi 18. Ataman komandası. Tak, time out. Böğür komandasına. Tak, oyun kayradan ulanat. Top veriyor Ataman komandasında.
Osman. Çıktı. Oyun. Buna. Osman. Out. Arkadaşlar sonlar 23-18. Korban ayağı жақсы. Сетка болған екен Атаман командасының. Сесекандар 19-23. Жиырма 23. Оля. Қалысқа баш иеміз Қансиядағы. Есеп сандары 24-20. Бұйырса 5-ші сетті көреріз, құрматтылар. Бұла шүнтіп 4-ші сетті Атаман командасы жеңішке ие болды. Енді 5-ші сетті көреріз. Қайрадан да өткізілген. Так, туғандар бұйырса 5-ші сет басталады. Бұл 5-ші сетті негіз білестер. Ойын 15-ке шейін еле олып. Бұйырса топ беру бөрі командасынан болды. Арқадан желкесіне сілтетті. Аут болған екен, есептандары 1-1. Айда 89! Топ беру жақсы. Так, топ беру қайрадан уланады. Жетті, атышты. 2-ден. Өзіге беріш керек қара. 3-ке беріш керек әлі, 3-ке беріш керек әлі. Толқынбеке беріш керек әлі, Толқынбеке. Қара. Жақсы. 4-ші номер. Талғатты. Ош. Алып шықты болмады. Бұл жақта орындықтар қалбай. Мәге. Мені бұл жаққа өтіп атшады.
Биздин Кыргызстанга дагы чоң арена керек деп ойлойм. Жогору жактагы бийлик өкүлдөрүнөн суранабыз. Волейбол ойной турган зал дагы бизге керек. Ошону жакшы. Көр эмне кылат бул жерде. Осмо экиге бериш керек эми. Жок, аркадан. Жакшы. Алгат мырза. Esaslar 5-4. Out. 6-4. Yedi dört. Time out. Так, oyun уланат. Топ берүү. Атаман командасынан. Кетти. Kaçın Cuma'dan kaçın. Yok kaçıp durma. Kaçın Cuma'dan kaçsanız. Liberan karanızlarçı. Öyle. Beş yetti. Setka 6-7. Yo, blok. Wow. Esaslar 7-7. Ataman komandasına time out. Бүгүнкү кызматтын алып баруучусу, кеченин алып баруучусу Кадыр Жарматов. Окат Азем. 8-7 Polya Zamen, Polya almaштыруу, oyun palasына almaштыруу. Polya almaштыруу. Бөөр командасынын машыктыруучусу Алмаз Атабаев. Oyun kayra эле уланат. Толкун мырза ортодо эшептейт.
Gaparov Niyaz номер 6. Legenda. Şu Qatar sanındagi Böğür komandasının oyuncusudan Mutlu Tosmo. Kazakhstanlar 19 time-out. Minutalık konu var. Tak oyun ulanat. Давай, давай, давай. Kazakhstanlar 10-10. 10-10. Niyaz Gaparov. Tigen yok. Hayır, yok. Time-out Böğürlerden. Ава. Ова, Самат arkada saçtaklığı var gitsen dedi. Ömrüme verip koy boldu. Saçtaklığı. Gel jigitler. Kaç bağla. Esep sanları tuğanlar 12-10. Kosmova 13-10. Set ball. On 4-10. Set ball. Mına şintip бұл oyunun жеңүүчүлөрү Out kaldı. 11-14. Ömür sen. Hard blok. Nol 8-610 maçtan sağlanmasanızlar. 0-8-610. Birinci betleşme centilmen. Ataman komandası 3-2 sevinde Böğür komandasını tuttu. Bir gol çarpmalı, bir gol. O zaman